Siyanibingelela abazalwane, igama lami uHalalisani Hlatshwayo, ngisuke endaweni yaseMondlo, ngikhonza ebandleni leSikhonyane. Ebandleni leSikhonyane ngiwu-leader no-song composer wakhona. Namhlanje ngoba silana-ke e-studio sizonithulela umsebenzi-ke omuhle kangaka. Sizorekhoda umsebenzi wakhona uzophuma ngomhla ka-28 February 2026. Sirekhoda under Dlaba Records. Siyathemba ukuthi lo msebenzi nizowuthakasela nawo wonke umlayezo esiwudlulisa khona ukuba ukuthi uzofinyelela kini futhi inijabulise ey'nhlizweni. Siyacela ukuthi-ke nisupporte umsebenzi. Umsebenzi-ke lo esiwuzele namhlanje ucwecwe lethu lolu luphethe iy'ngoma eziwu-15. Kule ngoma eziwu-15 kukhona ikhorasi ewu-11 bese kuba isihlabelelo esiwu-4. So mase konke kukhipha u-15 tracks. Uzotholakala ngowama-USB, ama-CD nakuwo wonke-ke ama-digital platforms.